Kal air jong ke NPP ha ka iwi nartiang constituency kala be jur kabala sakhi menta ke sngi ha ke jengelang balakot panlong da ukertong jo ke NPP umas nyau balang dhar hamadan he jong ke shnong khan duli ha ka badike हजार kinong keshan ka parti NPP nagishnong beper kentup ya ki mana khaput kilai mi ba shakeni ke jengelang kani ke jingmi ki pajba kalongkum kadang bat ke jing ai min sem bapura jongki ya umas nyau balang dhar ban yo byang ya ke jing job ha ke ni ke kinti ban long byang sachisin kum unong mi kmat shakador bar thau an ke jela nagbenta ke ni ke samoy kam sansnem ka banwan ki babon na kinong kren ha ke ni ke jing elang khamtam nadu kinong elam shnong ka khanduli kilapen sngaw ye ki kam jong umas nyau balang dhar ki balak kren khamjam Nalor ki wede kinong kren ki kenthop ya UCM jong ke JHADC uma thombo shiwat ubalapan sengau baha kani ke kinti ki pai ba kin pen job dan borom ya umas nyau bahalang da ke bapen tam hadu nyau hajar tam ki vote nakaliang umas nyau bahalang dhar ha ke jingkren ulaong bakum usherman jong ke district regional boundary committee ula kren shai onda ulawan biang ha ke jing job ya kini ke jing pen beit put on pendep no ya ki badang sateng kata ban penwan no ya ki tu ki benadu ke blok 1 blok 2 Syapok jong ke jela Meghalaya. Mem kaum lai warok li lai warok dan yok di luar sia ro blok itu. Kejuan kan thai kena gudang au bagi pligo ja chong na li wan per. Enya lai ga pra charang i pra mai spar len per tibet tang mari. Ne ba dat kena bo fa blok sa ji au tu. Dan per mi ni lai sat mari kat ko ji lai. Ta ko a ji mra khajak ne ba haji sket to uske tri to pen mana. Sampai urjur wa di udek tam dan cimbor depan bor lu tu. Ông Emily pen mana bay de milna to kan mo ap na mien in mana wara usa petit dan nabon liwan sa to lagi pen khanai bay ba yong i one step kawi chong ni ai meeting i one step khat so tarik khat sam tarik member bari ta kan ru tarikan usdang kami biang nyao ji midham krem ta nadu kan ru dalai man kisita oto kise jisinya em goto disi em goto de min Hagamit kan ruteri daw circular program moro te mesti kawito member bari kwa uchong ni achong kan sekilo pijan member ke chenong gudu ba le klam he gulti sken le klam umba mungdi le klam he kram chimel la jam kan wojo jam hai por tibet yung ajan mem yu benyo ke komisi yung a te yu la ni kat ka mani dang strang kom pergi pai ba kan ni dewan pijan ukar partai mesin usau kia ya kita perlu kumpul melang ke parti yongi sau bah kelat ya kelat congno neba em gua upai leher ini tapi ya pai leher termar di torak ni leher ini sini bukan upai leher dan mengurukom upai leher mengurukom neba ya wan leher yang dia rak yang cenderang ibu bukan jadi dikenal yang air pausan terik dau yu berapa ni ubor itu ini kamu ni sedang Hai ni por chapun kudo ne bam kelam muslim pro de jam de dai de thambi hai tai ha chom krem ta khan ya tan ta de yo from the tv nei ba muslim gwi de sa bai chong nya chom kham pulung pulang organize jari chong jari thawi unit pa lo kan baso ya ki gi lo kum lang wi khut phon pa no ora jari chong yo ke jing tam ko em murom ta kani ma do te jam te won dang sa de yun gang meeting brawanan Sekamong untuk mana kamu kulam? Urebar ni nong to pai sur, pekre ar sur utemi ilnenyi tilawa tu dek nete yo yalani. Dek ni genten kumlai cibun mani yalai biciben. Kan mau demian na, kedai bar ko mayag yogi. Ki wakso yo steering. Hamdi hambam, ham ya suleng. Yo layu or, yo layu hab, yo layu yo. Jadi sausi. Keburan ni geri sur malai ka pelak ka yo tawi. Dek ni genten kumlai cibun. Jar chenai kamu ite pajba ngau pursakeda negisgi wala proof ki pajba kinong kerjan yang go wanar tiang kono si nyau hajar chenai utami kaji sket kat kamwa desnyawi kat kamwa de yoi ya kajing wa bagi yang angnut yang ki pajba nem kam de ukulami
ni mak ada kelami ya keju ti ya keju hai ding to ki meeting ki waman kesni Henry yang wa depan manika ni kesni ke meeting haga ni kecinong hakan duli kamu senyawi ni nak liang yang kinong kelam nak dorbar cinong kanduli daong gidang em kamu senru pau terligi yung kiwadang em kata kejingmut kejing perkat kiwumbin uya em lang lene kiwumbin uya kercan lang ciruk wai hagen kepor ko kan ni dengan nak liang yang ah kerpat ya kita kilok kiwadang em senru pau terligi yung siapa ya em lang wai kamu ang wi ditiniki ma ki waklam na kanduli ongu katu kekeri kewaju ya umas nya mentwa ko de kreasi injin kanik tangan din MD ko sikita yare mo ko kan mo padba sikita yare te kamjo heni por ngakarpada ya pi de yo pi ya ke jisiket wa i de em lang ikan ni kroi da penyoi yang kejin sekian, da penyoi yang keproof. Wawe kejin kerjaan yang kandidat yang ke parti NPP. Ila yang lang ikam ni, ila yang budi yang M kidaw. Sudah deh. Halau kita kinong rim, kipat ba kerjaan kibat bud ki, bat celia ki, ya uni ulong yalam uyong i. Pat ba agen ni kepor, ngakam nakaliang yung ah. Tam ya kecinong kanduli nakapor cakapor ijo emi kata kejing bom sup kejing bom hun kejing ya awri kejing ya awra hapergi kasam wa kecinong kanduli bun sin lene manusnem kecinong kanduli jawan pan kita ga elusi naka district council tangli bentawo yo pan ding tangding Henry Padba kinong chong yang kecinong kanduli Hamar ketin, kamu man kate kuau kenai pi, umas siapa manu chairman yang ke monitoring committee ni benta, wau lena ya ke ni ke put asam, haperdi ke asam wa ke Meghalaya, ngaman wini ke member yang ke West Jainti Electric, ko ya em benta, ya em tilang, ni benta ya pembat, ya ulu put asam, haperdi kini kicirang dia yang ke em haki block 1 wa ke block 2. Kajing kelar ke TMC na kebenta ke Meghalaya. Kajing pintik na ya kalaway bapernay. An ay jing arap khat ara jarting kasisnam shaman na kilong yeng jong kikina ki papuli ki school sarkar. Na markata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khna puli college ban krishan ya kapuli puthi ka bamenta. Hakane ka apnyo trek urempang John ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.